atu hani he do tolu a tau walatala tutupu ke lata e mua whiawhi nei. Whakamua kua langana e whalo tau manatu tupe mai he do e ke kafu i New Zealand hanga uia ke he tau specimen e tātu ai mai he motu ko Niue ke he motu ko New Zealand he mahina hape lila he tau nei. Kua ngalo ai mo nā kai hoko atu ai ke he whale ne kua amanaki ai ke tau se tau sivianga. Koe tau mana nei ne tupu ai ke he tau matuwhi whine ke halau tolu a tau smear specimen ne tātu ai he mahina hape lila he tau nei. I loa mai he tau e ke kafu nei he motu ko New Zealand koe tahe se au mai taha e tau specimen nei ne whakawhanu atu ki New Zealand kai hongo fuluma fitu ne ngalo noa ai mo nā kai whai tāla ke loa koe he ngoa e mana ne tupu ai si ngalo ai e tau specimen toko hongo fuluma fitu nei. Koe tau specimen nei na whakawhanu atu ki he motu ko New Zealand ke he tau puhala kuria kai nā kai loa mahino ia koe wala whē he tau puhala whakawhanu whikau nei ne ngalo ai e tau specimen nei. Ko pehe mai foki e do ke kafu nei ke do ngau he do whiwhine, mai he whanenga ngau miro mo i Okalana, ko e ke kafu ko Anne-Marie Vandermerf, mo Caitlin Prendergast, ko laua ia ne tause e tau kumkumianga nei ki Niue ke he mahina hape lila. Pehe mai Prendergast, ko e tau wala specimen nei, ko whakawhanoa tu he whahe malolo sino ha Niue ke he taha whale sivi ko Auckland Lab Plus i Okalana. Pehe ia, ko e tau seanga nei, whakamahino ni ke he tau whahe ngahua malolo sino ha Niue, mo e whale sivi i Okalana. Ko e loa BCN e le kua nei, he mga aho ne emaili mai ai e tau e ke kafu nei, ke he taha e tau matuwhiwhin he motu, ke he le kua nei ni kua tupu. Mo e hata ki anga halaua, ke whakamawhisi ke whinatu ke whalinga ngau ke liu tau se foki e tau sivi nei. Pehe mai e tau e ke kafo, nā kai koe e la ia e tupu e le kua nei. Koe tau uawhi me hongfuluma fitu, ne whai specimen foki ne ngalo ai mo nā kai hoko atu ke he whale sivi i Okalana. Pehe mai e ke kafo, koe tau huhu a laua he tali mai he mahina ha me he tau nei. Ha koe whalua mga aho nā whamoua e tau specimen ka ngalo. Kai kua honko mai ai ke mahina o ke topa, kua lewa lahi, moe kua iloa ai kua nā kai moua e tau specimen nei. Ko mana ke tau se he mga aho nei, ke liliu atu e tau whiwhine nei ke he whalinga ngau, ke liu tau se foki e tau sivianga smia nei. Taha e nosi he whahe malolo sino, ne kua maiki ai ke tau se tau sivianga spia nei. Ke lata mo i tau mga aho i mua, pehe mai e ke kafo ko Prendergast, ko e lalia lau tolu, ke ngahua mo e taha whahe ngahua whakatuwhanoa New Zealand ko Ministry of Primary Industries, ke maike na kai e tau specimen nei, ke ta atu ni e laua ko tau e ke kafo ka liliu atu ke motu ko New Zealand. Ko kumi atu a BCN News ke tau e ke kafo he whahe malolo seno he motu, mo e tau takitaki he whahe ngahua malolo seno kai nā kai la whai tali mai. Ko he taha mata whakatuwhano whakalatalata, ke lata ai mo i tau lewekianga he tau momoi mga whaoa ua awhi hongfuluma hiva, ko amana ki ai ke tuku atu ke he whakatutalaanga he whone ke pule, a tō ho osi e tau nei. Pihia he talahau mai he taha e tau pulotu loea he whakatuwhano. Ko mōlea e hongo fulu e tau he ngahua ki ai e whakatuwhano ke tālanga mo e whakamao pompo, e tau manako ki lonto he mata whakatuwhano whakalatalata nei. Lango matai ki ai e whalo e tau pulotu mai he tau matakau mai whafo, tūnga e kau taha SPC, mo e matakau Regional Rights Resources Team. Si pihia whoki e tau lango matai mai he ofisa he loea he whono ke pule ha New Zealand. Ko mai ki ai e lau tolu ke lango matai e ko misi ne whakatupa ua ki ai he whakatuwhano ki lalo hifo he takitakianga he pataanga whahinga hua mai tau tangata, ne kua whakamatapatu ki ai e whakangahuanga he mata whakatuwhano nei. Koe whalo tau mana mahuinga kua whakamahino mai ki lonto he mata whakatuwhano whakalata nei, ke putu ia osi ki lalo hifo, he taha e mata whakatuwhano, e tau whanga lewekianga mo e tau puipuianga ke he tau moui mga whaoa, ke muka ke he tau mga aho ka whakangahua ai. Tunga e tau weweheanga he tau hoana mo e tāne, kua whakawhou ai e tau mata whakatuwhano nei. Ke mailonga e tau mga whaoa ne kua nonofo e tāne mo i whiwhine kai nā kai manako ke whakamaua laua, kua eke nia laua tunga e hoana mo i tāne. Ke mailonga e tau seanga ke he tau mga aho ka wewehea e hoana mo i tāne, ke he weweheanga he tau koloa moua halaua. Mo e whalua tau lango matai whoki kua whakamahino ai ki lonto, ke he tau lewekianga ki tau whamena tunga tau mana moua he tau mga whaoa ka wewehea e hoana mo i tāne. Ka talia ai he whono ke pule, mo e eke ai e whakamata whakatuwhano, kua mai ke whoki ke moua e tau lango matai ke lata mo lau tolu, kua lau ia ai ke tau le kua keli mo e whakamamahi he tāne e hoana po ke ha tangata ni ki lonto he mga whaoa.
Ko e la ia e whai mata whakatuwhono pe nei ke pui ke he tau le kua keli mo e whakamamahi po ke domestic violence i Niue. Ko ki sia ki ai, tō maloloa tu foki e tau whakahala ka holia ai e tau mata whakatuwhono nei, ko e nofo ke he whali pui ke ua e tau. Ko e mata whakatuwhono whakamua i nei i Niue ke lata ia mo e tau le kua domestic violence. Ko e aho mahuinga he tau ngahua he ekalesia Niue mo e tau lotu he motu ko e aho peni a mina. Ko e tau ke tahasi au whitung fulumatolu a kia nei he hoko mai e talamitaki ki Niue, mo e tau whakaholoanga he ekalesia Niue ke whakamanatu a ki ai e aho e talamitaki. Ko e tau whakaholoanga he ekalesia Niue, ko kamata ai ke he ahongofua mo e tapua kianga ke he whale tolo he ekalesia Niue i alofi. Ko kau whalataha ki ai e tau la ekalesia toko hong fulumatolu he motu mo e whalua tau lotu ke he kehe. Pia fōki ni e whalua tau whakawhekau mai he tau motu ko New Zealand ma Australia, ko kau whalataha ai ke he tapua kianga nei. Ko e tahania nei he tau whakawhituianga he ekalesia, ke fuaki ai he tau la ekalesia e tau langamatai tupe ke lata ia mo i tupe a si hake mo i tau tupe whakangahua he matapatu e ekalesia. Ko e tau nei, ko mea ke maua, whitungu fulu e awhi tahe seau mo i whangu fulu mahiwa e tau tāla. Ko e whakaholoanga ke uaki he tau nei, ko e taha whakawhituianga he tau ekalesia he motu mo i whalu he tau whakawhikau he atua mai he tau motu ko Australia mo New Zealand, ne whakahingoa ai ko e ōwhanga he talamitaki. Ko kamata ai ki he māma he aho nei. Ko mea ke a BCN News ke whakatūtala mo i Palestini he ekalesia Niue. Ko e whakaweanga, ko e ōwhanga he talamitaki. Ke o moi e tau kāko i New Zealand mo Australia, ke whakawhitui whakalataha mo tōru, mo e whitutala aki. Po ke heingoa e tau puhala, ki asi hake aki. E talamitaki he mo he tau tangata Niue, he tau motu ne tōru. Si koe whanoanga ke langa tōru ake e nei ha mau tōru, si naka i tokolonga laki e tau nei, tunga mai whamahani ki ai, kai whakaue ko whai tangata ko hoko mai, koe te kitaki e ko si Niue, kawha moase ala no, koe te kitaki he whanomotu he tau lotu he Presbyterian in New Zealand, PIC Senate, ko whiata whaitala, pia whoki ke he te kitaki, koe a kako he New Life, ala tola lotu, ko ai sea tong. Tolo tolu ne mai, pia whoki o siane langi nye, ko liwatu toa ia he ahongofua he naka i malolo mitaki. Ka koe whakaweanga i ha mautola whakanga, ki whimataki mo e whakawhitui, mo e whakisiaki, e tau whakawhikau he atua. Po ke hengoa e puhala ke watu ki mua, ke asi hake ngā hua he atua, ki tau tangata Niue. Koe liongi ni ke tūmau e mo i asi hake mo e atua, tau tangata he motu nei, ha tau tō. Ke ua ma whoke ke, o ke tuku muri e tau mo moi, ka kia tūmau ki tau whumau ki he whakalofa he atua tunga nei, kamata mai he māma tāsi au whitungu fumatolu e tau, ko mori ki tua, ne whea ki mai he tau tupona mai hala tōla tau iongi, ke munuena e motu nei ha tau tōlu ko Niue. Ka whauru he tau mga tunga whanau Israela ka munuena, ko he tau mga hoi e whanimu e lau tōlu e atua ha lau tōlu. Si whariu e atua ke whakunatu mai ako nake lau tōlu ki mai ki ririu mai. Nā kei whano ke he atua. Koe tau momoi he tau tangata whai au ke he mai mai atua. Koe tau whanoanga he o whanga talamitaki e ekalesia Niue nā whakahoko langa taha he tōlu tau. Koe whano whakahiku ne whakahoko ai he tau uawhi me hongofulu maono. Koe tau nuu mēla kua maua mai ai he whahi ngā hua tu tō nuu mēla he whakatu whano, ke he tau tupe whakamole ai, ke he tau koloa whakatau, mo e whakafua ke he motu, mai tau uawhi hongofulu mawhitu ke he uawhi mo e hongofulu mawalu, kua kisia ai, kua malikisi haki ai, ke he 1.5 e paseni. Pehe mai e tau hokotaki nei, kua maua mai he whahi ngā hua tu tō nuu mēla. Koe malikisi hake nei, whakamahino ai ke he tau nuu mēla tupe, koe ua fulumawhitu po ini hewa e miliona he tau uawhi me hong fulumawhitu, ke he ua fulumahewa po ini whitu e miliona he tau uawhi me hong fulumawalu. Koe ki sia koe tūpua e tau ngā hua whakatau me whakafua ke motu ke tau hong fulumaua mahina ia.
Ke whamahino foki ke tau uawhi me hongo fulma fitu, ko tūpua e tau ngahua ke tau whahi pisinisi nei mai he tōlungu fulma ono po ini fitu miliona tāla, ke he whangu fulma tōlu po ini 5 miliona tāla he tau uawhi me hongo fulma walu. Koe mahomo atu e malikisi nei whakapasene ke he hongo fulma walu po ini 5% mai he uawhi hongo fulma fitu ke he tau uawhi hongo fulma walu. Ko kisia ai ke he tau numela nei e tau ngahua whakalaulahi he ne kua ngahua uloa ki ai e whakatuwhano, whahinga hoa he tau pisinisi, mo e tau tangata kua whakamolia e tau tupe ke he tau koloa whakafua he motu. Koe tau whakaholoanga he whakatuwhano ha Australia ke lata e mo e tau whakanau whakaako, kua whakamaupopo ai ke lata e mo lau tolu, ke kamata e tau whakakoanga ke he tau aonga pulotu he motu ko fisi he tau kahau. Toko whaa a lau tolu kua mauai e tau scholarships nei. Ka koe whakatali he mga nei ke he tau ola whakahiku, ke he tau matahiku tau, ka osiei e tau whakakoanga he aonga toko lunga, mo e whakamuoli e tau katowhanga ha lau tolu. Ko lau tolu toko whaa nei, ko whiwhili ai, ko e tau whanau taani osi a lau tolu, mo e kua tohi ole atu a lau tolu ke he tau aonga pulotu Pasifika Tonga, mo e aonga pulotu Fiji National University ke he motu ko Fisi. Toko walu a lau tolu he katoa ne kua tohi ole atu ai, ke lata mo e tau katowhanga scholarship nei, kai toko whani ne kua talia ki ai. Kua kamata ai e tau whakaholoanga ke whiwhili a lau tolu he mahina kua moli, mo e kua kamata whakailoa atu ai ke tau whanau kua maua e tau katowhanga nei, he mahina nei hao ke topa. Kua manaki ai e tau whanau he aonga toko lunga ki kamata ha lau tolu a tau kamata ke he mahina fōu, ke lata ia mo e National Certificate of Educational Achievement, po koe NCA. Ke whakausia ki hatau tōla tau walatala ke lata e mea whiawhi nei. Kua mana kia e aonga he tau whanau i ki ke motu ko Niue Primary School. Ke whai whakaholoanga fōu, ne whahinga ai whakapalangi ko e Water Skills for Life. Ne kua kamata e he mamhea ho nei. Koe whakaholoanga nei, ne whakailoa ai mo e whakamuruina ke he tahatau seanga ke he aonga he tau whanau i ki he aho i neawhi. Ko whakatupe ai he whakatuwhono New Zealandi mo e matakau Maritime New Zealand. Ko whakaholoanga nei, ke whakaako ai e tau whanau ke iloa e tau anga mo tau mahani, ke leweke ai tau mamui halau tōlu ka oatu ai ke tahi po ke tau lua kōkō. Pe he mai e tahi tau takitaki he whakaholoanga nei. Nā kai ni koe whakaako he tau whanau ke kakau, kai koe tau whakaakoanga katoa ke he puipuianga he tau mui he tau whanau, ke iloa mai longa i lau tōlu e tau mana kua lata ke tau se. Kua manaki ai e tau whakaholoanga nei ke whakahoko ai ke he lua kōkō he kaina nofo he komisina New Zealand ki tā pio. Nā kai koe tau whakaholoanga fōu fōkia nei, koe tau kua mole, ne lango matai ai he tau pisinisi ko Niue Dive, Buccaneers Tours, mo e matakau Tamamana Sports he motu e tau whakaholoanga pehe nei. Sipihi hatau tōla tau walatala tutupu e lata e mea whiawhi nei. Kia manuine pōna no whao.